Desmond, you suka tikam belakang? Hah? Apa tu? Yeah! Best gila dong! Kwan, kenapa nangis? My Malay girlfriend break up with me because I don't understand what she said. Bahasa Malaysia so easy. Why you confused? My God, so hard. See, for example. Why Miss DJ upload today? Kwan, kenapa muka masam? Muka masam? Apa lancar, muka dia manis lah. Kenapa you basah saya? Kepala otak kau! Nampak Desmond kan? Hati-hati nak kawan dengan dia tau. Dia suka tikam belakang. Tikam belakang? Teruk. Wah, Miss Lee got new video ah. I want see. Desmond, you suka tikam belakang? Hah? Apa tu ah? Jom main football. Kami ajak Chin Woon. Ya, tak mau. Tak naklah di kaki bangku. I hope I can join them. Rakan-rakan, kami tidak boleh begini. Tidak kisah kawan-kawan kami malu ke apa, dia kaki bangku, kaki ayam ke kaki apa-apa. Kita mesti enjoy main bersama-sama. Chin Woon, jom kami main bersama-sama. Okey. Ayah, kaki bangku saya. Saya dah cakap dia kaki bangku. Yelah, kenapa you buri dia? Ayo, tolong dia lah. Bos, sini ada vegetarian tak? Oh, no, meat saja. Tu lobak vegetarian lah tu. Lobak is meat lah, sohai. Lobak is not meat lah bodoh. You tak tahu apa you jual lah. Bagi satu. Satu ah. Oh, babi! Yelah, babi. Saya sudah bagi tahu mah. RM98. Tolong, saya baru dimoles. Okey. Muka macam mana? Dia gemuk. Muka dia hitam. Tapi tak hitam sangat lah. Warna macam teh ais. Oh, mata dia juling. Oh, dan muka dia ada tahi lalat. Tahi lalat? Tahi lalat. Okey, dah. Muka macam ni kan? Lawak gila doh. You want to watch the behind the scenes of this video where Desmond actually lick Kwan's face and where Kwan actually make up his own sipulan bahasa? But you guys kaki bangku You don't have to say kaki babi. Faster, click to join the membership now to watch the BTS video.